Kikuyu waring'oa. Kuhotoma kwa urimi wa kahua bururi-ini ni guthinekanite miturire ya arimi aingi aria makoragwo mehocetie mwihoko wa urimi-ini uyu kumana na guthuka gwa thoko kuria kunaga murimi guoko na kumwekinyiria gia gucoka mugunda. No niguo gutigirira ngumo ya kahua ga Kenya ni yathie na mbere gutamba thi yothe handu ya ruma, bengi ya thi ni irutite ciringi bilioni 1.5 cia kwarahura urimi wa kahua thiini wa kaunti 8. Arimi a gitaru kia Mount Kenya nio mekuguneka makiria na kigina giki kuna kaunti cia Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Machakos na Kiambu nicio cirongoreirio kwamukira uteithio uyu itina ria mbere. Kaunti icio kaunti 8 nara kahua karima wana wingi na kahua kara kaingi asilimia 70 kauma karima wa kaunti unda weta 8. Kwa mubango uyu no tukwenda yo ambiria ki kaunti yu. Gicunje kia 60 hari igana kia mbeca icio ciguthie hari gucokereria weru miako ya iganda iria cia kahua. Gicunje kia 20 kihuthike hari kwarahura urimi na wendia wa kahua, nakio gicunje gia 10 hari igana gigukorwo gia kuongerera hinya thothaite iria ciho, kuria gicunje gia 10 hari igana gigukorwo gia kurugamirira mubango ucio. Utethia murimi ari makahua akeya kaina quality njia na kakaingi na tuketha twi mutethaki na njira ya umutethia na fertilizer na lime na chemical na training na wiki ataalamu barabara maithia kahua kuboni barabara karima na ubanenkera imera bibia na kuona ithei imwe ni ciahingite mirango kuma arimi mambiriria kwagira kiene urimi ucio. Ministry ni kuhuthira gicunje kimwe kia mbeca icio kwarahura ithei na njira ya guciaka weru na gucihe mitambo ya kiriu. Gicunje kingi kihuthike hari gwaka makumbi ma kahua, gicunje kingi nakio giteithiriria guthomithia arimi na endia a kahua niguo gukinyira thoko iria njega hari murimi. Kuhakikisha factory iria cia arimi ci sawa sawa, cina equipment iria ikwendeka, cina rui, cina stima nini bonka into bira bionde bikwendeka kiri urimi wa kahua. Na kire mubango yo twatethia shirika ira cia reo ira cia tethakia kahua muno yonte ya KPCU ira tukwambiria nyo thai tutethie yombe kuriukia ithira biayo na kuriukia kinya store ira ciayo. Kambuni ciothe cia kwendia kahua cihetwo mieri iri cikorwo cikirite mitambo ya kiriu niguo murimi akahota kurumirira wendio ucio na aria mategukorwo mathameire mitambo ya kiriu matunyo marwa ma kuruta wira. Tuhakikishe kahua ikakorwamirwa na njira njia kutina mikora kana mitang'ang'a kiri urimi wa kahua kwithire baraba kurimira wa kurwamira ukaria bo urimi wa kahua ni antu baina nitremia tiamba tiantu bakuya kahua karimi tukakisha kinya urwamiri ukwilelwa enda kahua kenda kai sawa sawa. Now we are producing 40,000 metric tons. The highest we have ever produced was 140,000 metric tons. So we want to reach that potential again, and that is why we are bringing all these interventions, and we are sure if everybody plays their part we can go back there. Mubango uyu wambiriirio ni President Uhuru Kenyatta mwaka mwituku kuria irigirirwo gukauruguria kaunti-ini ya Murang'a murimo wa COVID-19 wathira. Ni mubango uria thirikari yugite ni wa gucokeria murimi kiria kiari giake thutha wa turia neme kuingirira urimi wa kahua kaunti icio 8 cikirikana nicio cirehagira bururi uyu kigina kiria kinene na nikio kwambiririo kuo. Kiribotera Inooro TV, gitagwo muitiriri wa Wangari.